Yes, mashabiki waitu, mashabiki wa EKAI TUNEENE. Nitwasyokedia twina mundu kwitwa Mastone Vee na tuyania vinya. Tuyania tuona mpesa. Tuno tu mpesa vaya yani tulikite ulikarikana. Yani mashabiki waitu nituputambua muno. So tafadhali kalanie ina itunesa ni kenaweze kwithia tugunite maundu neza twina mundu kwitwa Mastone Vee mwenyewe. So Mastone Vee tuitwa the break manini. Now ni ndo tutabia ati wathi campus yes you bikende wa mwana of the studio kana wa decide no the studio na the campus sorry na the campus kawaida masomo nini ujambe kwa mukati wa mambo mingi but campus with ana mambo mingi sana na well no advice ya rola modio campus at least know what you are going to do with your with ogela wendete kwika nduke balanie muno kwa nyekela cha ndethe isie ni campus akandi kage wet no weta no do akanguna ndio be mundu kwikale wene na kuona ngone tindo kitoni be mundu baya by the way kino kikutono muteli niwo yes we mundu ibaya kitono weta kwani iko nini weta usaidie mtu twase asima kwa you me very open na kwa na ito na lange kuma tu ya nini ne ala una ando makikala nyo ina siana sio kiza kwitha you are open no utabi musiwa wena boyfriend wena girlfriend o imaisha zitimo mevo ukitha kana no kanina no koko yake na hivi desu unla asima kwa mekalite ni ito you to very free ukiza kwitha ndukia kwinya kana kukulia kindu ndukia yani free nake kwa itu tuithi thako kwanza I insist ya muno muzine kwa asa usomea Kakamega uthiwe kata focus na kila chutoete nduna ndi school na focus high school uathi ku focus na kila chutoete kunduka kwatwa ni maundu mengi umane kuku andu mepatwa kulika hostel cia CBC akamepatwa kulika hostel cia unless po ila oru cia school yesu ukiza kwitha aya mupatwa kutenga manondo ula tu ya school twapatawa wena freedom kuno negito kwiwa kwa school focus wakwata boyfriend woete na yes I said so kila cha tumizo kwambia kwina yeah to break useme wathi wetu heartbreak awala wa osea Shadrack osea heartbreak nina na hati no ndo kita hati nikulia heartbreak hiyo atumize wambia kwina kwa imaanisha ngai wewe mubango wa ngai nina kanisa nina kila bandu lakini ya nambo backslide banini mundu ekala wa backslide we tio thukunye ndibitha kindu cha kwapenia tuo nye nambia kwina mbathio cia kawaida tu cia mapenzi obe umo Diamond wa mapenzi wese weba mingi onolo mzino ne wese wazwena aizwena twamba usukana manini aizwena twike na 17 years no bongo nale no ai hapana well no bongo kwa but other ni what sawa but kwa jiji kwa nini twamusisia no sawa age is just a number lakini I ndena 17 hapana hai ndena ndiko ndo weta na ana tabati tita na there na yo it's also okay but ndipona yes so what break wa mpaka wa moli studio andika negetie kwa negetie ni thia na mutalatala wai ni nandika lazima ni hapenia sinla usiki no ni they go through a lot of itawadhisua ni kunoma sana no ni sindu sia true story ninge kila chu happen ni true story yes ono you know ne winenge kandia wina you
Kekania wine vindesu ne wino, you know. So vindesu I was feeling so hard. I was so new ne very new ne mweni muno mandodi. Mapenzi, yes, mapenzi. Na ndieze kana ndoloro tuwa neza no uyo. No akamba na ito yu pamwa kwenda. Tulikana mao na mutwe. Kwanza nye. Nye mwekai. By the way, mumboe. Twende no boya mundu kwenda Mastone Vee. Mama ndo boy, mama mboye. Mzema mboye. Ona kwa nido nguboya. Nondo yu. We, wakwati ndumwe ka. Without focus it na bo. Lakini wezi wenda abantu chambio kwime kasi ndimo chambio kwiteka, ukime katukiza kwitha no wisi ni sawa. I was very jealous. Me, I'm a very jealous person. Yes. So ukiza kwitha we jealous, hey, ndiye ze kuhandle. It was in short, yeke no choki na vinya muno balani na chabide anawe. Na ethewe ni anawe. Kila cheke ka nandiko nulani kwewe nandika loko na record. Hai. Nona na nenda badhi nenda muno. Badhi sinweba. Ndo boyo. Se we on the other side ndo wa gospel. Ndo wa gospel. Lakini we the winete mundo. Nini ya mundu ti uongo nini longu iwe na mundu ekitu waina mundu aini kya uge muchumba no try mano nenyu studio kai mundu we live once lakini ti ayo you ai no say na kwa vinde suwe I was immature, I was still young na according that I was very young by then so na recordi na record nila na ndiye muno nenda maundu mawathi tena yani ku record no tena kuona neo kwaya vindeso lakini nenda muno ku the studio. It was like my first time ku the studio. Newa kinu chambaka muno na ndikonge nonge na nende na kwina na yu yesu bikaba wa ndwina mbathi swinge sia the other side na wina mbathi no sia gospel ndia amwa yogi automatically material more side yesu ikemo kwanza yu side yesu yonekata yo emoyo nundu isu nditha mundu maingi no si ndie ndete mundu makunena sindu unlane yeto yu I don't use that vulgar language ndie ndete kutumia vulgar language na well ukeza no ukia muzi wagu no ukinyagu no andike sindu ingi busakwe yeah so ti ai make it ko that I completely disakwandika ukeza kwenda no kuona kitu kino win lakini ukeza kwenda yu kigio chako ndane yeto yu na kat ne this is na this studio ngethio na ni number thisa sekula na ni ngitenga inze ni muno pio uyeke tio ku shift yo mweno ukeza kwenda nathi ngethia ngini na ubo wangai na pia weza kwenda nina kuma tene I was a prayerful woman. Kuma ne munini senge nebitha to school ngathinka liko klasi nyindi zine kibathi I think Mungu thank you yani unlani ile ndizinu mbiro atarundu utwana kuza tena si klasi ni ngete mwana ni thichoni ngethi kutoboya ngezi yoka out of vengwa kindu tia nina thina lakini ngeta feel there be power fulani tu ngwenda ku associate nayo muno ona na mina form 4 pala nenda usomethia ndiye sa lunch na ndiye na challenge no live video ngi lunch yako nginenge siana na ngithi kabe kanisa webu ote wa school na sometha sia ngithi bungaliko nikethekane nabu ngikitoboa ndondo wasometha sia na mina form 4 tukipita mtieni na nuwa no manza kindu cha gwikai whether we idol no bwebu o manza siau whether we idol you akili yako na it's true because it is true, akili yaku it's very active yes very active active mundu oyu ona uketha interview mundu twase we 18 years sindula space rubigi muno siende akili ne kwake ukeza kwithia nanu kuona ena ndena mundu kumukulia anything na we mwene ndena grace ndena grace ya kwandul that pressure wo bado katika peer pressure katika adolescence you leo manza kindu cha kwika you ukithia we nuko nondola ndingi malikite katika drugs siana ukeza kwithia
sinywa bangi nisinywa skala nisinywa okay na still responsibly no zibe kintu wika responsibly yeah ukiza kwitha we wenda kunywa mbiko withe ndwi sikala wendesi no elewa you ibindesu nenda ngithipungaliko ngivoya na gisioka class ngithio someka ni kunyo tu campus wasomea cha well campus ndiye ndakuegemea zaidi isu muno nundu kila nasomea o indichicho nende na kwika na nitha na pressure cia ando mombea wele agweka ni kukiza kwithania na pressure so nenda kwa ndu ikataku nikatakwa thank you nikatakwa so neki education education arts na wesa lakini ninendete onakusomethia ninendete but as per now nitha na bit of focus not best must you take a lot of my attention wambo mina nasio so nende na kwina natumia na kwata pesa cia help ngiri studio ngina pesa cia help vandu wa school fees waenda studio nenda studio nye na kwata pesa cia help ndu musi wako niwe ba fee pia na baila 4000 you must wake ba fee you ndo atu ila siagu ku enjoy ange methi ku ya club ni bala university be club cheto signature sawa signature ange kida mende ku enjoy you nyene nende na kurecord you know ngikata ndiye izikala nende se but sai no ne ko sije wishu mbezi zubatili ne era ne no masia ngumi mbeza nga record na ngumi nyingi ngeka video ne weza kuthia yani passion ne nayo you nende ya na mina school na nethia you undula ngwina na kalanzi kwanza nethia na muno nethia na nasia eka nine mpathi cia ngai ni wona ndie na mbia ku record mpathi cia atangulia baba but zuni na intentionally ndie na huo ukiza kuthia nige njeka kuka nundu mboya kwakwa na boya ngai wese kwetha I don't know ndiye zembe urula kwile muno but ngai yu athimbe wakwa no go before me naenda ngai athimbe wakwa azobe nzea nundu ndikuzenge wethe awili na ndwesinzea ndwese weselanzea iba kunenda ngai athimbe azobe senzea wese kwetha at least onangebikabu at least nina kindu nini sekela nendese ndiveka zinto two out of the blues ngai waso ibisenzia ngai oketha anzobe zimnye I can't complain no we business lady I can't complain you are a business lady so ngai wa binguye ngai no abinguye nzia so we CEO na mbonye nzia umunde we CEO wa yes of Ruby collection oh yes mashabi kumaito tuinena na CEO by the way tuinena na CEO no mpaka yeah so complain yes. na ni very confident ndio na to well ni tabatia ndo kisa kwithia no wizo ndola wanu kwika no ziwe ba Nairobi ndisa kwikalamana ikalamana hata oingonenge gilie mwe yuko tumurembo tula tuilie nesa takuyu tukoi tukwikalamana hata no kisa baibata ningeweze kwena wa babas wa mamas na ikinuki katika industry especially entertainment kana we I'm aware you are aware thank you I'm aware but unula nombetwe you nye by the way ona uketha winenge pesa zingi bitata mi spend kukabure utandeshwa na depression ona wainenge pesa ni wawe ngosi yani yes ningo zitika lakini mwene ninenda kumana moko makwa ninenda kuimanzia pia wisabitha nini si this nimefanya hivi na hivi and that's why I have this money noelewa ti na kumanza baba hizo no sindu sia kavinda andu nimevundisia kuituma no you uko no na serikali ni laendete asia 50-50 sia muthe boss waitwa zenu watu wani mundu kwangelekanyo na mweko sana God forbid mweko sana na wewe waugwekela wendie nacho ukela wogie nacho kwa Saudi hapana pia mundu muka etuma withia pia pona mwene onateka ndo anange we mwene no feel a certain pride no gwenesa nundu wina pesa siako tafuta manzo pesa siako manzo means manzo means onetha no kwenda otethio ita kono kwenda otethio ningo I want sponsors team sponsors sponsors team sponsors ningo enda yeah team sponsors ni ala sponsor makona
this woman ama this lady ama this kuna kitu anafanya and no support ministry yake through finances kidembaki. Yes, I want that, but that isn't mean nundu ngwenda sponsor ni dhini kalenzi nomba mana ndakwika kintu. So message lo tonyo tabia maybe young ladies and young men ala we are one mayetwe ni ninewie maitwa to Ben 10 esu ni olukela mautomea. So utonyo matabiata nundu be it very beautiful mena potential ya kwika maundu maingi lakini mo kazi ni ku relax matumia ombesa. So kila ndo matabia ni maya first of all be yourself. Why do you kila kitu michuko na you are not enough kuthi umanza pesa siako kazi cia mundu usinu sike tumikila wona omesengi akani mafanuki to muno maishani pia kupena ala kameva yulu wizisia mundu mko kithia wow mundu mko ni tumite but wazisia katika nini ukona ukona mundu ingi ni mafaniki to muno mbewaka kitumini kweza kwithia mundu suwe etegemea ngai na potential yake mwene na akili yake kumanza kwani unye nikila sia naona kendo cha muthembo tazi ni choka nje present be wako isia kitu mikela mundu no prado esu nayo kana kila wina chokelo kona no ulike ngali ntia huko nindi nenzi ya iba tumite we utatumia kana nina akili yako ni less kwani kwa nina akili nditi itena potential ya kubikia bu mundu su bikite wina potential esu kukila ndo anakuya etu kano akani wina potential umalo konetha no smoke you to sunguche ukwate onetha no yana onetha ni cha ndukethe witegemea mundu 100%. Men in biblically ni man we no provide but pia ni man we no provide na ku protect families yo but pia ndio maanisha mundu muka wikala mana nundu Proverbs ndia sia mundu muka umale ogeletene adia manzie family yake ekata you be a victorious woman pia wize kwitho na kuma lukite no present no kuoneka yes you are no umanza mume wako maana wewe na ngali yako na yake na ngali yake ukitha no kuona kuja be some respect be na respect but the kindu ni kativite ya respect katika aka whether we toma we mwenu ukiza kwithia unukuoneka wina potential yako itoma niki kativite ya respect so kila ndo no kwa advice other we mundu mena nuko na no support mundu mukozu akethia we mwene beke ndo kwika akwika mwene na moko make mo support in that direction na we mu advice na we mu manze means lo no manze wise kwithia ni wasonga mbe na other we mundu mukana nuko na ni wani wene kumaluka pengwa mundu as a woman you have a right to work pengwa mundu wani nukukanduka thukome tiwo other ni seru law mundu muka ena right be mundu wangu lile oi ira kwa ndo yes good ni nyakwa manzo bethe kuma 1 nasali mpaka 8 na jebidi na secondary kuma form 1 mpaka form 4 no mabuna the university kuma first year mpaka fourth year nigera ni dinge kalenzi pandu you kiza kwitho netha kwa ambitia man one mundu kona brother wako akwatwa kanake kana wango kana chao mundu wako atokwa muzina no kwenda maneli ndia afford. That's really bad surely nundu athe muziwa kuno ateki that chance kusomethia cheni kenda wikata we mwene we yungamie utuke mundu wa maana na maybe if need be umatethesi right yeah so ndo na kwa advice ya tume now ekanisome motumani oeli atatu bano ningona mundu kwa sia Richard Kaleli sia nino karoba asante sana sia kwa tunengai airtime omunde Friday we sawa mundu kwitwa Richard Kaleli otumani waku ni wavika be madam ano kwita Sons of Thunder kana wa mwenda aita girlfriend your girlfriend aita your girlfriend katika TikTok aita your girlfriend is in the house asante sana ni kuona mundu kwitwa Winnie Muse sia much love Ruth asante yani osu wapia Ruth oita mundu kwesi wewe mundu kupita Ruth kana kavengi nubisi kavengi yes isn't it yakwa Ruth kavengi Mastone V umie kavengine V na sisi naona isirwesu negea nini ine kwa sababu no unnecessarily no already Mastone nendasa yunazi na ne wana ona ndo mamu wene mpita V nuzina ne anitoka vengi
machase V so na thia wao ekani nasi ni tawa V yo na ndogi mona ndambite kuitwe andongi mambita V to school. Now walika katika industry ya entertainment kana industry ya gospel ni challenges siwa komania nasio. Okay, challenges lesi na komania nasio ni andu kona ku yani unose andu maya ndise niki lakini andu aingi ni mona wambia kwika kindu yu ukiza kwitha andu ni makwenda ku downgrade ni makona but ni makwenda encourage makwe you have the potential and ukiza kwitha bona ala andu mako discourage mundu nukukwia aini watu kama mwini wetu tukatwa wandu kekata andu ukethia yani ukiza kwitha pe andu mako na perspective mwetenzeo again yuta aini twase upande wa secular nene bisu noneo pia ukiza kwitha mundu menukona like you are loose. Like anybody can have you like no mundu no kona mundu no kida no na mundu wakati an stage ki perform na mundu anispank. Yeah, that's disrespect. No kona ukida pe na side isu pia challenge na komani ita na ndo kwa sia nene finances finances ukiza kudia imbesa sia nina wadhi no nacho lakini ndina means sia kwikati nokuza kwitha you know mundu yes no one mundu ina pesa no represent no kwenda lakini it's not for free and with conditions it's not for free so ukiza kwitha wa kombea ujaza webuta isu kwitha iyo ndo isa kweko nokona yukiza kwitha no iwe mwene wambie kumanza undo kwasul ukuyasulta mundu ukwatembesa uthi urekodi wathi umanzenge uthi urekodi uweke video na bado wathi usua ona wawikia baya ando mayosisi. That's a big challenge because upata no at this studio no andiko wathi ni museo ni weke baya ando maye willing ukitha ando metita mundu maogotambwa kwanza maogotambwa we bado sana we bado challenge igi ni we nukona woni musanii ni wikite nesa wathini na nukwenda uthibalawi umubikie umugulie umugulie advice umwe wina hata utumia nzia iba ukwata pesa hata yani kumumanza kwanza kumukwata ndo so mukwata ona kwa simu ndo so mukwata ona social media na text no ndo so mukwata nukwelewa hiyo kesa kwida unaguma no chase bado ndo no bado ekani nende kutio bidii bege ndukimwa kila kindethe timu nokutha ni resilience kila saa kila kwika I'm there again I'm doing it again and again and again and again and again and again you know nyenye abikira banasi minye nina ngai nina nigwe moyo nina ni passion yakwa ningwe moyo let me go back to studio let me ninaona wazi mwana ndosi kwa studio kwina wazi kupushi mbika umanzi beso the studio ukida kukwata asume makwe Mastone Vee naelewa wewe ni msichana mdogo ibindezo naelewa wewe ni msichana mdogo na hapa magorechi makwe iko yani mundu akukwate koko ukitha ni binya mwana ni sure na ndwale ngime ina ndone tasa nyingi menzi no kiza kwithio na kumwene wa musiano ukona undulo kwina yes ndakwina well no kwina but ndabikite beba standard ukiza kwithia no kwenda umuteres lakini ndanambo bika standard ukiza kwithia kila kibona umwe iko ngangana no kuelewa na pia nuona asa ni ukiza kwithia na talent na ndena kabisa the means yote to nothi aka record wathi na ndo mwive hiyo izizi ya uchase atha we mwenenda kwenda risk ndako risk katika talent yesu yake mwenenda no mionda feel pinch in case of anything ile umutethia usenga ndana risk mwenenda na tumia means yote ukitha no record ya audios na sio but nda risk so maka ebe awazi usu it's also very hard to risk for someone you can only risk first for yourself risk other one nini risk tu na nondo iwese walika katika industry no ya music economic industry ya music na walka katika limelight nisi limelight isu yokana sana challenges we ma fans muko mana muko no we ma fans wako mana na ma fans maku reaction yo ida ile hata
Nyela mwanzani kuma na muno na mambendete nyeno na ndo mambendete na kwa njimenete andu by the na ndi monda lakini wazima fans moka na demand we lakini you ekangotabia be true to yourself, that's the only thing. Nyeona kwe kwato kwithe kwikiona kwiko ndo izongumya nitwike nitwike ine muntu tofauti ono ngonenda na agunya ngotabia my truth ndina adhiba antu ngewa mundu ambele siadhi ukazio no ndwangulie kulio chune chongozobi ndwambite mpesa athani ninguwa ngoya kwa willing kunenga kutethia athani ana wambitia na ninayo na ngoya kwa inayo no nithe nina yana na bado ngalia kunenge no maybe na plans inge na plans bado ndukuitekebela nukona so like athaibo na ngoya kwa ninguwa ni compelled kunenge na kupatia lakini athani nayo na nende royal lunch ni witenza ai nazina nitafanya aje nikata sitakwambia ki my friend aki I know but ndiye nasio yu ona muzi wako benda rondo komite pesa nokitha kweli ningo na na project fulani uendesi na nukwenda nini maybe ukitha naguisisi anaweza uchasia aki kusema ukweli tu sitaweza mundu kwitwa Winnie Muse asia akwesenesa Winnie Muse twasomana ke university na mwana bana neza pio ni kazi wa Jemima Mwendoa ni kazi wa Jemima okay there is a song ndakiwe taka Jemima we were too naughty mimi na Jemima we were very naughty na Brenda pia hapa ba Nairobi na kina Elena Musangi ndizike no Elena Musangi ndio kwa ile za muzwite mutwe ni mambia yako ni mambia yako Elena Musangi well ndiko ni model ni aziame na Joey Irungu okay my classmate kina Chelsea yes very beautiful aliwa mamanze vitandoni tafadhali tuatianie kwa katika mitandao katika mitandao those girls are beautiful. So wakabalika katika industry na isu ni some of the challenges ila with it ikomanasio now industry ya ndiye si munoka nani wazoshitiana inima gospel mokabani associate kwina maundu maingi maende kwina makau yani itukuwa maundu maingi maende nicha ukiende nundu wesi wa msanii na ini sinu wazoshitiana asanii na kindu kino ekani kinene katika media na si ati nithe tongidil na asanii for the last 10 years na inidiliana ini mekoyo inidiliana ini ma western inidiliana aini aingi na evinda ino nithe to katika industry ino ya music ndiye sakuwa muthenya umwe ekoyo makukitana I'm telling you the truth natie meukita ni mokitana lakini either very silent either chini ya maji lakini yu akamba itukuona kwithiwe kau mwingi what is happening well nye ndona kwasia it's not also very clear balani but maybe competition nweze kwena well ukwitha ama ni ndizini kwenda na we compete na kila mundu eka zindu siake mwina zindu siake alafu pia no nweze ulabu ikaleta yu zindu la nzeo sitaziota mundu aendo kuneno iteto nukwelewa au mele ni well andu yu oyu ukanena kindu kithuku kuniusu nitatoka vizuri sana unaelewa lakini uona mundu andwala mundu kesa kwithia I think andu no tukona tusioke ngai na pia athanu kondo kore nyizo ndizako kwa ai fulani ekie eka it's not none of my business nina mundu mako nyenendesie na nyemu kwina athanu kwina focus na we na ngai waku na ukonenge andu your fans music nzeo na sindu nzeo yinye ke banona mbe kwa senga engania yanaekie kunekwa kunathi no tioseo alafu pia athani correction
correct mundu nzela ile Biblia nenenganite ne list it la wani ono correct your brother no wambo thibala wi mwene wambo correct weka ema no diba kanisa ni yani pena process nige that so twika letu abika you twike no ete ko you mitandao ni you is with the bado no ambito kwisila kakati lanzeo nige ndo correct mundu aya kingi andu twikajaji muno twikajaja andu muno nundo kangotabie suo nye unawambona usione je perfect nye but they mimi amasina onoketha wina wathi usobeta no sino wina wathi uketikilika muno payanza uketha andu nimesi you are only wendu ikaiko sana nduko sana usiku ni watu tambwa pio huyo mtu ni sina mundu usi ni mwenye dhambi na nye unaona nye nondo ninabathisia ngai ingina etu ikathea ukoona nyeta ni mutheu but ukeza kwitha nye ndie mutheu hata ndina unandika ndithenge bingo mundu thenge yothe ona Yesu mwene ila we bayo lwanzi ila we katika mwi utu eju abigie bandu ya ngai mwa kikombe ki abigie bandu ya ngai mwa kikombe ki athani kwenda kwangu ngumangezie na mundu sine ngai lakini ne ngai lakini katika mwi wa ke mundu we na bina wewe na ni wa challenge nde ona mundu ro akitwa only pengo mundu holi lakini pia kindu kila holi no ngai mafans manethiwe mayasia wese mafans idota mafans tunenga na opinion shake babakani be mundu unaise kauno wende yikwitha mostly aini itame idol itame busy no nasie nye no nandu minete muno no nandu minete muno na mina nesa na kila makwika pia ni information la monengane pia no nzeo na lugela moto me okunengane ni yesu no ele itikiletikite nuzi you no we know wadi tuko na ndu ingi tene no nandu mina worship sana ukiza kwitha worship nio iumalite nio ndo makwenda kwewa chau lakini you know worship ukiza ndo mekwenda kwanza mekwenda worship menda ila sinu zibulanite isu sio nukwelewa na nikwatie kila chende nikiseo nundu ni chende no bingwandu akili ni chende na kwete question nikikindu chu chende wona ko kiletio we kila mundu ende neza andu nimenda nite we na development muno ona gwa sio yiwini wa kamba wende andu ingine makumi bathi ni magadi yani tumalite ukiza kutha nukona ni makwika collab na ona national ni kwatia kila chende ti ai nikithupu muntu twikazisia twikafocus on the negative side this is on the positive side nundu nukuona ikulia su akulia wongania kiuniki na no we mumanzo mwete arabia we kiuniki okay bazi uze Mastone Vee ndizenganya akwelesie ukiza kwitha nutumalukite wanagunu kono wendene sa no kana twendene sana ndo azino isusie ukiza kwitha no zisia atika the positive side ni kwatia unit wani ono kukana challenge kana campaign ya wakamba tuendane tukwatane moko tuitheni twikasamba nye bingwaja sio ni aja mimi ando mekasamba nye aende kone mundu nzisie na chuki atha wine angai na ngai ni wendo wine angai na ngai ni wendo na nina buzisia naona satani why no wona satani nike na nyeni yombe tunayombo ya ngai na ngai yenzene wakwa now wene message Yesu esu wenayo nendo seise kamera kaya kaku unenge aini ma gospel mo kambaji message well kani minene na conviction minene na conviction inondo nyene nene isi ndiki yake ndo by the way honestly ndiki yake ndo kusema kweli na nimone ne yandu ndukakia kindu buro ngai ola windene wito niwe munene muno kusinda kila kinza wito ngai ekangotabia kada we mwini mukamba whether we you low kana winzi be a human first before anything else be a human being enda ula mwenzako whether winambeza mingi na endena sio mpende hivyo akamba tuendane wize kwithia wona mundu akika kindu wrong mu correct na nzela ya ilite again atha no kwina wine ngai twethe pia ona ngai mwene no kurifle no kuonekana bala twi na twikwata na moko
tukwatane moko wise kwithia ni wona Mastone Vee ni wona pe mundu nzebio wazie mundu kweli ena nini advise ndapato yani tweke isindo zitu na wendo na mubo wai kusamba ni acha well no with ange no maybe no ku cloud chase nikenda wise kwithia niwe kati no kiza kwithia ene kwa ene ni mesi ni menda nite tune tegezina no wone mundu kona wone wende toya lakini wo wai kumanya ngwa no tweke ku na ndukone ainundu ipewa ndume akamba na meyulu na ange makoka na ufteji ange makoka we are only here kwa kabinda na wale kwa ka generation ila yukitoma the new one generation sure wale kwa ka alange menzi wagu we wathi ndukone tawepe kindu cha maana weka aka ala menzi wagu nikenda wise kwithia yabi kama ndunu akwa wise kwithia ndu na wazienge wako studio kwina nuweze nganiene na mukwatie okela na yu niwende na kwendesya ndeto ya Ngai na akosu akwatongi akamba wise kwithia nitwendeete chao nitwendeete nambe na mwebundisya athabe mundu wikati nye nini ndo na kwasia project la Ngai wa ambathi mando na kwikani kubingwa a platform wise kwithia nuona hata ila ya talent nini kosa talent ukithithi mwedi andwala matena uwezo methi maedukizwa kana mena talent atha wina yo choswa okithemba ogile chacheliwe kachacheli cho mugamba ogile tia kamba manata oi chacheli maybe ndeka stand up comedy oi pe ndo meka stand up comedy mebo na mezileba izi ni kumaanisha cheni cha chacheli kinzi ni maanisha nundu mundu ogilia mundu ituka legend you become a legend sure nundu nukwazi onidi ni twene ruchazia fulani ke umiswe nengania you know atuika mundu we chao mundu wina kitumi katika society because this is a society kubo wai kumanya ngu wai ngania ekie tukuje pamoja tuendeleze hii kazi ya Mungu kwa umoja na tuyendana nye message yako no wendo andu mendane na metumia nzila nzela utumia nuko na ne kufaidi we tumia but with the mwina respect to each other. Yes, mashabiki maito omuthi katika studios tuna mundu kwitwa Mastone Vee na Mastone Vee anengane utumani museo pio katika aini maituma gospel especially gospel ya kwa kwitwa kambani nundu ithe tu ya kamba na itwende to kambani na tuipata na yani ni personally ni bata na kamba niyo kitumi tuona kunduku na mathina no mpaka tuke katika na iwo kugolio na wana kutuka ninye nguinda biwa yes challenge yesu ya uona hii katika tena window hii katika gospel pekee ni both na secular actually muno ni wa producer wako imbia Masai Masemba lakini neto minukelile challenge yesu from my point of view muno gospel nanike muno gospel nondo nako ini deal ya ona ini ma secular kina Alex Katobi nina kwa tozungio no nai ne pretense ye nando oyu gina wadhiwa twazi wetha wina wadhiwa secular twazi mukamba kwangile kali twazi Katobi kano maima kano whatever no pretend okabwe thina na kama tengwa na mama tengwa na ndoke kila ndo makwazia lakini kila kibo wona that we gospel nukwenda no to ibitha ni riwe kazi ndwa nukwenda no kwenda kwithia nukwenda kagumile na bado nukwela be real kada wenda kwino ino kwenda kwina yani andu mekana na pretense nye suo kana zireke athe ngaye kambukilia muno nukukukilia na athe whether with ngethe ni balani ekangutabie nye ndona kwasia eka kila ngoya kwikukuya wike nduka pretend atha wona nzeno ne kumanje message yangai tumeayo yani be real to yourself and I am mashabiki maito usiro tumani museo akuma
wala me mundu wetwa Mastone Vee na nimwona mse Mastone Vee ni wewe mwenye waitwa muthenya wa mundu katika studio situ cia EKAI TUNEENE. Na pia tafadhali etha ndu neso subscribe account ni ya mundu kwitwa Mastone Vee, tafadhali mwa dio subscriber na otia wa comment ya kuba unikenda wese kwithia ni watu tethia nesa na nundu producer nebwa aimbe ave na show inge elo likakatika me my likakatika studios twendo mutila Mastone Vee or briefly we watu tabia watu ya with a biashara ndo tabia mashabiki ano biashara balai tuko manebo biashara ya kwa hivi no ene ambassador pala we ambassador yes we ambassador Tomboya Street Timo Avenue Tomboya Street yes no kwa na building yandike Dynamic Mall shop neo ground floor shop number 9 Shop number 9 Dynamic tutesa ngua siaome na ka na tutesa ngua owe bala ponze we to deliver countrywide oweke tu we mwingie we Machakos we Meru we Embu we Kisumu we wapi Kakamega Bungoma to deliver wakila bandu banenga namba ya simu makone makwane direction nitumia my page nitumia my page wadhipa kwa Mastone Vee uandike message ningona message yaku wenda ngwa then visa sibo na pia Ruth Styles Facebook page Ruth Styles izo ni page ya business nuko nangwa ndo post itebu Mastone Vee ona wathi Instagram nuko ndo post itengwa na popote ponyo one text mitandao ni thia mitandao vibaya sana available kabisa na ndo azu nini ando mbadhi sia kwa sasa nasikiza tune mawase mbadhi sikiza tune isumeke matumeka katika 811 nti andike to namba simu yes mashabiki waitu tafadhali tu support yake litukaka kwitu imagine mali ni support yake ni bado kana hapo kule tutambiro mali subscribe niki mule au subscribe niki tumakuye mule au subscribe niki tafadhali watu wangu ana tia twenda nei na kwani kuingia biti ngabane ngawathi kila mwezi na kwa ngeza balungu matesikiza yako kila mwezi washabiki waitu wametui ni wenyu Robert mwe eke kala kamana kwa company na ni na mweni very special mweni mundu kwitwa Mastone Vee na washabiki waitu yani tumwendete we love you so much ngaya mwadime until we meet on Tuesday no Tuesday can Wednesday until we meet on Wednesday the same time the same place tafadhali mashabiki maitu tuachane na ngai aimwe adhima pio Mastone Vee ngaya mwadime piu yani akamba tu adhimwe piu bikatu kwatembua bikatu bande msindu bikatu endane twikala na umoja twikala tuwite moyo na tukikala tuwane moyo asa sio bikubaitu ala mema kulia mundu kwitwa Mastone Vee kana ne mumake mumake ai mwimanza ring matuka atu iki ring until we meet next time. God bless you. God bless Kamba Nation. Asante. Nimeshukuru sana.